nešto, kako da kaže, grubo, teško. Koga pre da preželim, da sina, da i čerku. Naučite me, sinko. Mi, sinko, svoj dan, svoj smrt kad umre drugčije, evo, užasno, užasno. Ovde pozadi naše kuće tamo ima preko 100 metara stana pokojna eksplozija od Nelago. I ima tamo preko Moravu isto preko 200 metara, isto tuja, na Svetlanu, kao što znate same, eksplozija ga odnela u Punjive. Žrtvi imamo dosta. Onima koji to nisu osetili, život u enklavama, kako ih najčešće nazivamo, deluje zapanjujuće. Oni koji u ovakvim sredinama žive, kažu da je stvarnost mnogo gora nego što se novinskim tekstom može dočarati. Pored ostalog, ljuti ih i činjenica da mnogi tvrde da živeći u enklave, žive zapravo u okruženju na tuđoj teritoriji. Pitaju se zašto, kad su na svome imanju u svojoj državi, a ni okruženje nije tuđe, iako je najčešće neprijateljski raspoloženo. Život nam je težak. Ovde se ne može da se istera, ne može da se žive. U blokadu živimo, brate, u enklave. Izlazak dovoljno nemaš. Smrće se mrake, ti moraš u kuću, moraš u avliju svoju da si. Ti ne možeš da izađeš, brate. Opasnost prete na svake strane. Nemamo izlazak i gotovo. Kakav je to život u dvorištu, faktično? U dvorištu život je zatvoren kao u kavizu ptica kad je zatvorena, tako i mi. Kakav može drugčiji život da bude nego u kavizu? Iako izveštaji međunarodnih zvaničnika i predstavnika albanskih institucija na Kosovu govore da su se bezbednosne prilike u pokrajini stabilizovale, da Kosmetom vlada mir, njive oko Klokota su već godinama zarasle u korovu, a one su samo jedan od brojnih dokaza da se o slobodi kretanja još uvek ne može govoriti. Meni su brata uranili 2000. godine na njivu. Jednu ženu su ubili na mesto, jednog su ranili, jedan je samo stao, jedan moj bratostrica isto. Znači, brat moj bio sa 3 metka, teo da umreći. Mi smo bili tad u Austriju, ali nismo slobodni. U grad da idemo, u Vitinu, Gnjilane, bilo gde, ne smiješ da govoriš srpski. Ako govoriš srpski, znači Srbinci pretite opasnost. Na samo par kilometara jugozapadno od Klokota, na oko 300 hektara površine, smeštena je američka vojna baza Bonstil, kažu jedna od najvećih u ovom delu Balkana. Pored najsavremenije vojne tehnike, američke snage broje više hiljada vojnika. Pod njihovom kontrolom je celo Kosovsko Pomoravlje, Uroševački region i Sirinićka župa. Komandant američkih trupa, brigadni general William Wade, tvrdi da je u njegovoj zoni odgovornosti, u kojoj je između ostalih i selo Klokot, stanje bezbedno i mirno. Čvrsto verujem da će biti nastavljena saradnja između opštinskih vođa, Kosovske policijske službe, UNMIK-a, Kosovskog zaštitnog korpusa i vojnika KFOR-a. Bezbednosna situacija će ostati mirna i stabilna u značajnijem vremenskom periodu u budućnosti. U svakoj sam opštini čuo slične komentare vezane za nasilne i etnički motivisane kriminalne aktivnosti. U osnovi, kako mi je rečeno, one su u opadanju. Zajednice sada mogu da se fokusiraju na kriminalne aktivnosti u ekonomiji. Sa, kako neki tvrde, bezbednog, mirnog i prosperitetnog Kosova ljudi i dalje odlaze. Da nisu u pitanju neki drugi, kako najčešće tvrde, ekonomski razlozi, potvrđuje i priča iz Klokota. Proteklih godina u ovom delu sela odakle put vodi ka susednom albanskom selu Žitinje, eksplozivom je uništeno 7 srpskih kuća. Strahujući za bezbednost, preostali žitelji rasprodaju svoju imovinu Albancima po bagatelnoj ceni. Cel ovaj deo je na prodaju. Znači, ne da ljudi hoće samo volja se prave, nego od straha. Znači, svaki, evo, mi smo mislili da više neće da bude ruševine, ali eto, vidiš opet, nema na 100 metara od mene, kuća je srušena. Koji je razlog? Zato smo u Srbiji. U pomalo euforičnoj priči o uspešnoj implementaciji standarda zaboravlja se na stvari koje ljudima najčešće život znače. U nijednom izveštaju bilo kog izvestioca o stanju ljudskih prava na Kosovu ne pominje se činjenica da su Srbima u Klokotu Albanci koji su nasilno zauzeli banjsko lečilište uskratili vodu iz obližnjeg izvora odakle se selo već decenijama snabdeva.
Apsurd je utoliko veći zbog činjenice da su banja sa pratećim objektima i obližnja punionica mineralne vode građene na imanju žitelja Klokota. To je taj izvor koji smo mi sami uradili, to je bilo negdje 96. godine, to je taj izvor. Sada su snage KFOR-a i policije i nadležni ljudi koji se nalaze u banji ukinuli vodu, da ne možemo da koristimo vodu ni za piće, ali ni za kupanje u bazenu. Nažalost, priča o ovom selu je samo delić realnosti u kome caruju bezakonje, kriminal, netrpeljivost prema onima koji nisu Albanci. To je slika Kosova 6 godina od dolaska mirovne misije.